Ka kelapa dan nama kolafi. Tamak ko la na teli yon jino ka klale kadang na mu lele belum tu ka tamat Belum tu. ka siap terjun ke dunia kerja. Ya betul. Ladam nanti orang tamat sekolah itu jumpa dunia kerja. Gimana? Nah orang tamat sekolah terjun dunia kerja. Nyan Hana tamat sekolah tapi dunia kerja terjun cik lagi. nyan terjun cik tapi kan kerja ni mana lagi kerja berkebun nya nah cik. Tapi kerja. Kerja lah. Ya. Yang penting kerja kan? Penting kerja lah. Tom tambang tiang nasib dalam kenyang. Iban demeng. Kenyang cuma sekedar tanya. Pada nanti kadang tu orang beda-beda. Nyan hana nyam bai demeng ji tiang street beraya ki bai demeng liung cik beno. Ki bai demeng. Bisa jadi ladom ladom Tebaknya kau tu beda-beda je. Ladom itu yang tiang nasib dalam kenyang lagi kan. Hana nyan Nah lagi ngaloi di kampung nah kan. Kibannya. Kita mang tiang selang kenyung. Kita mang tak no. Hana itu bib lano le pekan, hana itu bib le itu ilok belang ule je. Kau je tiang selesai kan raya je kan. Ilok lang kenyung hana le itu bib lano. Hana nya panena. Kibai demeng lang liung ji ubi kaya ubi no. Kibai demeng liung ji ubi no. Nah, bisa jadi tamang. Maham cik. Tabak kau orang beda-beda. Ladom naik tamang tiang selang kenyung, ladom ti tamang tak idong yang kan. Cik Hana nya mungkin demeng ji triang se cik ubi kaya kibai demeng. Kecuali tu raya nya mak cik Hana cik mungkin. Kibai demeng. Mam menyokok fikir mungkin cik, tapi ngadon naik pegah kan. Nganji yang ngalon dari ngalon nang untuk nganji tamang tiang selang kenyung pegah. Mailon menyokak patai wan. Hau patai. Menyolon agak lagi terjun ke aja hang patai aja. Cuma nanti tak berarti di pengelon pergi pengaji. Pengat kah? Panena tiang straight demeng lang liung tak raya tiang straight. Memang menyokok fikir cik mungkin. Ya, cik mungkin cik abah bok wah. Nya abah maya ngah nai dipu pegah tu nya. Berarti cuma sekedar untuk berakah menteng ya. Sekedar berakah menteng bet tengah ah. Tabut nyo jino lele ngapi hana bakah. Berarti tak ajak baji tapoh je. Ya, tak ajak ayu tu babok hanyut lagi yo. Kan jian thonan. Mang pegah kon thonan malum bau tu mah. Ke kedua bila thonan pi tiang. Kan ada tahu. Apa ni udah tahu mang pegah tahu ke pak lu tai pegah ke makai pegah. Ke dua nak dua dayanan. Sebab patenya kai pegahnya cuma mata galau kenalan kan. Galau kenalan tu mungkin tahu thonan. Ibu gaji pengelon mati. Ibu kan ngaji. Dari ngaji naik temang tiang nasib lang kenyung ibu ga. Maluk patai karena ibu ga gaji kan utama tiang lang kenyung kan. Hana itu bile belano. Hana nya ibu ngeut nah. Ilo patai itu bile belano patai menyo itu bile belano patai kan. Hang patai. Patai hana itu bile patai lagi kan. Ngan ci pengeut nah nya cikeun nah haba naga haba bangai. Haba bok. Tiga nya. Ya. Berarti tiga nya tajak kula. Hana ya kula ji. Karena bangai. Karena bangai. Berarti nya jatah najak kula. Lagi kamu nak pegah tamat le bulan tu. Ya. Ji nyo pun cara mari lagai mari mam nyo hana mestinya kadang tu cik mari secara mayang kadang cik ji cara kadang ji tengah jai mayang. Tapi tengku imum di kampung. Oh gak betul pun cara nak gayu ai weng nai lime malim lah lime agama ya. Berarti nanti kula nya jatah. Nah, nasi kula. Berarti nya bangai nanti kula. Nyo bangai hana sikula mah hana mesti bangai hana kula hana mesti bangai. Hana mesti ya. Ya. Nah, dom naci lagi ya. Ladum naci yang bangai ah. Yang tergantung tayo. Katom je ke nina ah. Iban je kan ina. Je ke nina. Lanyo ladum orang na tu je ke nina tu wate. Hana je kan ina ngaci. Nah, wate acting filem. Boh je ke nina ke acting lagi kan. Ladum na je ke nina. Nyan ke je kan ina. Nyan kiban pegah action nak acting ah boboh do lagi ina lagi an ke je kan ina penena mang tengok agam je kan ina. Tapi pada final kalian agama je ke nina.